Napravi savršenu slavu za 15 eura. Prva kategorija hrana. Za 1 euro riblji štapići i supa. Za 2 eura pasulj sa kobasicom. 3 eura sarma i pire krompir. 4 eura pečenje, biraš koje hoćeš i ruska salata. I 5 eura sve ukupno. Znači možeš i mrsno i posno. Pa nećemo štedeti na hrani. Tako da ide 4 eura može. Pečenje i ruska. Znači ide 4 eura ovdje, da. Piće. Za 1 euro kisela voda i sokovi. 2 eura pivo. 3 eura domaća rakija. 4 eura vino iz manastira. 5 eura šta god ti padne na pamet. Neka bude 5 eura all in. Treća kategorija atmosfera. 1 euro TV radio pozadini. 2 eura YouTube neka playlista s pesmama. 3 eura gitarista. 4 eura harmonikaši i 5 eura tamburaši. Meni je skroz ok gitarista. Posljednja kategorija je gost iznenađenja. Za 1 euro nepozvani komšija koji tu došao samo na kratko, a ostao je do uveče. Za 2 eura nepozvana rodbina. Za 4 eura nisi dobio ujaka koji priča iste viceve svake godine. Za 5 eura nisi dobio strica koji donosi svoju rakiju svima sipa. Ali za 3 eura možeš da dobiješ pijenog kuma koji priča sve i svašta. Pa, pazi, s obzirom da imam toliko pića u izobilju, pijani kumara, pozdrav za kumaru u Australiji.